Ami turashaka kubandanya mu gisatwe kiramutsa yego mu gisatwe kiramutsa abakunzi b'umuziki n'undi muri rusange ariko kidodo bisane basubire inyuma kugira ngo n'abari mu mashuri kubona imbere yuko tubandanya abantu bari hano mshirika gatoya tuzamura ivyumviro mazeo tuende vizuri sana na tutengeneze mazingira yetu ya muziki wa nyumbani. Sabini agaragara kwa minga muraza kuzana kibazo sister wako akali matata umenata ebole jewe kinuhunda mipo kuri satbi nuko yemera ko gato gakura aremera ati umwana w'imbobo yavuye abimbobo aceka umuntu mukuru aravyemera abashimisha kandi kwa Sabi Yesu gikiye kino gikorwa bisigura ko uzavuye hano azobagiye kuba ikintu gikomeye cyane ariko biciye mu bikorwa vyiwe yagiye arakora n'ishaka sibyo none Yesaya bisobanura twegere gatoya siko security mudufashe utusaidie jamani, mambo inakwenda vibaya vibaya. Ebole watu wangu wa Kinama fanya hivi basi kidogo, watu wangu wa Kinama fanya hivi shambare ihiganwa ipo aligosagiwe na Niko Media Niko TV yanose amajwi agana kuri ami pro reka kwigutama nerego kutwara ibintu ko ebone muri tayari abantu bari gahaye ngo begere gato ivuga tubone satubi neza abo tubane n'uwa mbere n'uwa kabiri neza ariko nabona n'ingene satubi asiga tubone abazungu bana satubi nawe bana mbona korogana uyu mwaka na wazungu papa mwaka wa kazi ni shida sana. Yes, mwaka wa kazi hatari matata. Yes, alright. Tumuvuge. Bavuze ngo Fabilove yambaye vere umupira w'amahoro cyane ariko n'ingofero yirabura ati nagafire. Yes, alright. Reka tuzamure uwabaye wa kabiri afise amajwi angahe? Afise amanota 69 asanzwe ava muri zone ya Kanyosha Impaya yitwa amanota 69 imbere yuko tumuvuga mufashe duhorere gushika kuri gatanu rimwe gatatu ni amajwi 90 kuri 150. Yesu wese uraryoshe kivodo. Yes I babiri bose bazokora ikibanza cya mbere n'icya kabiri bose bava muri zone imwe za Kanyosha. umwe yitwa GMP undi yitwa Karashishi. Yes abasukiye GMP. Yes I ebone biraryoshe ariko reka buri gihe barangura gutanga ijambo ku babaye wa kabiri kuko wa kabiri abakomeye kurusha uwa mbere niko bimeze buri gihe sibyo none icyitegererezo abakajambo nakiwe kugira imana hagiye abavugo ngo isorosoro igwira hehe isorosoro igwira hehe buri gihe kugira iyo igiye bishoboke nuko babanje kuba ubusa sibyo none ariko isorosoro igwira hehe igiye. Yes alright mana karibu sana kajambo kari ku mutima muri kano kanya cyo twakira Satbi. Remwe hangane
niko bigenda nimwihangane aho haburana babiri hagatsinda umwe kandi nihiganwa ugiye guhiganwa utemeye kuko utsindwa cyangwa utsinde wewe ntuburi uhiganwa mwiza uburi umunyakajagari rero ni ugushyira ari nkaho ishinze tubyakire uko twese twongere tubishime mbere tunaha amashyi uwarose amahirwe yo gutora ikibanza cya mbere Yes, merci Kibodo. avuze neza cyane avuze neza cyane Kibodo. ebone iyi ni bashi itubutse iyi ni bashi itubutse cyane niko bavuga mu kinyarwanda rwose reka nanjye mu kinyarwanda ndacyaho rwose yes right iyi bahasha ni pro iyi bahasha ihabwa uwabaye wa kabiri mane muga iyi bahasha kurenga ni ndende cyane sinzi ibiri muri iyi bahasha ariko iyi bahasha ami pro nizere ko ari ikiraro kizomuzamura mu migambi yari afise yo kuzamura amakara tuyakura muri iriya toza mu karere ka Bujumbura kugira ejo umu artiste ntazabura amakara acanisha mu gushyira mu ipasi kugira agorora agahuza canke mu guteka ibifungo sibyo none Yes, Roko. profasha mikoro Merci. je ibintu byinshi hano fatira gatoya dufashanye Amashimesi kwa Karasinko. yes right bro iyi bahasha igufashe ariko wamana n'ubuhinga bwo kwama ugerageza sibyo none Yes, Roko. Ariko Kibodo dukoresha umwanya neza duhamagare Sabi satura amabafure n'amabuye ashobore kuza atanga agashimwe Yes, ku wa mbere merci gasabwe mu gukomera amashyi menshi cyane Sabi. satura amabafe yes ariko nibi ari bro twegere gatoyi ami bro imbere yuko duha ijambo Satbi jeri ikintu kira kingera cyane ni umuntu ufise impano yo kugerageza no kwerekana ko ihinduka rishoboka amin ntitubidehe ariko ni umuntu afise iyo mpano yo kwerekana neza yuko iyo ukoze neza impembo uyironka Satbi je ntabwo nshaka kuvuga mugabo impanuro nk'umuntu wakuze wigwanako cyane kuva mbere ariko tukatwakira umusore agiye kuzosura kandi kugerageza kwerekana ko inguvu n'ivyumve birashoboka akajambo kuri uwo musore Satbi hamace tuzamura umuha agashimwe yes right yaga asante sana yabaye wa mbere wakangahe okay tumukomere amashyi menshi n'akaruru kenshi cyane arabikwiriye sivyo niba bikwiriye akaruru kenshi cyane yaga courage bro courage tante ya mukanya turaguha agashimwe yaga chiko sawa sana bandi reka dufate umwanya duhe abajuriste nabo barakoze akazi keza tubakomera amashyi cyane abajuriste nabo bakoze igikorwa cyiza kitari cyoroshye tubaha amamedaye yabo baze amashyi menshi kwa Fabio Rwanda amashyi menshi kwa H n'amashyi menshi kwa brother Kivodo uyu yaradukuriye mu mukomere amashyi menshi cyane okay reka tubahe dushimye yes sir medaille ya mbere
Bro, bouncer, ginali nyo hari. Yeah, medaya mbere katuye H. Yaga! Yaga! Mashimeshwa H. Medaya kabiri katuye brother wacu yadutanguriye mu gakino twese uko turi ahava aba n'umujournaliste kubera ko yashaka ko ibintu bihinduka. Muribuka za ndirimbo za nimwizere, murazibuka? Bari bafise indoto yuko umuziki uba uko umeze uno munsi, kandi izo ndoto ntizirarangira, baracyazikorera. Big up brother Kibodo, thank you so much brother, thank you for everything. Yaga! Yaga! Gatatu. Reka tumuhe Fabilov Kamini. Amashimeshi cyane nagaruru ko Fabilov is the best rapper ku bwanje. Yeah. Kamini gado yo. Keshan boy. Yaga. Musaza siga bitekereje cyane. Kwelisi. I'm a real nigga. Gentleman nigga. Sivyo. Umuniga navuga amajambo menshi. Sivyo. Yeah. Hanyuma Sabi kuba yaje gufasha kino gikorwa nuko akunda hip hop. Sivyo. Yatanguye muri hip hop. Munyuma muri wana verse ni watanguriye. Sivyo. Munyuma agenda araduga. Uno munsi kuri no munota ararimba izindi ndirimbo ariko yibagira no kuririmba ama hip hop. Tutibagiye izina indirimbo bita izina. Sivyo. Izina remix vuba iraje kugira ngo yerekane yuko hip hop yamye ayifashe mu mugongo. Hanyuma jewe nk'userukira jiri turashimye bino bikorwa uko byatunganijwe. Dushimire kandi Niko TV namwe mwese mwaje ngaha. Hanyuma merci beaucoup Sabi. Amashimwe shiko kamwe gado. Bro, Chana, hip hop belly, hip hop Jew, tweaking belly, Burundi behon. Yeah. Romaniga support again, march against the rapper, aka GIP, aka GMG from Ken Butcher, mix my team from Ken Empire. Yeah, moving into a Budaka, when they get track over Mushaka, yeah, niggas team track over Makita, Usama Bracket, we're gonna bed and shaking them out, but maybe getting a lot of more, coming the cost, and we get the feast of great some more. Yeah, come on, I can't let it down, the moving and I'm gonna beat the talking time, thought I would team, the open the watch, the chicken TV, Corona Ball, Ray Ball, stand by, but get a bite, hold on my negro. Ayo young G, hare, this ain't naughty, this ain't carry, booty party, carry, he get sorry, dabatere, I'm a body, she carry, he be carry, baba nigga, he was sorry, that daddy, come on, carry, rope it in the move, young G, Yaga, amashimwe kwa this nigga. Bro, unashoboye. Unaweza. Kwa mtoto wa Ken Empire. Niyo mambo man. Mtoto wa kwetu mwana yoashu Yaga. Kabisa. Na Fabilov ni mwana yoashu. Okay, nice. Mwana muhira. This is for you, my brother. 1, 2, 3, twist it. Oh! 1, 2, twist it. GIP. Tell it GIP. Twist it GIP. Twist it number 1. Yaga, msana. Komera mukasika. Courage. Abantu bazoguca intege uzubareke. Abantu bazoshaka ko iyo prix bayikwaka ariko uzoyinyegeze hama ubima amatwi ukora ibyawe. Courage mu byawe papa. God bless you nigga. Yaga. Amashimeshi pandi ku musaza. Abashimeshi ibintu bimeze neza cyane, komera amashimeshi abari bagize jiri
mukomere amashyi menshi Sabi, mukomere amashyi menshi n'abantu bashoboye guhiganwa, bakomere amashyi menshi. Baraberewe. Sabi aririmbe, aririmbe, aririmbe. Merci. Yes, Kivodo. Yes, ku rundi ruhande iyi niyo competition ya mbere iteguwe mu mudiho wa hip hop, umuririmbyi wa mbere akaronga umuriyoni w'amarundi. Komera amashyi menshi Niko TV ari nacyo gituma duhamagare Kivodo. Umviriza, munyumvirize neza, siko batanze bose ubushimwe ariko nanje ngira nanga agashimwe. Muremera yuko Niko TV yakoze igikorwa cyiza, murabyemera? Bakomera amashyi menshi. Iyo umuntu akoze neza uramushimira, siko? Yes, right. Yes, mumundire dukomere amashyi menshi yitwa Bendwick. Karibu sana, karibu sana. Oh my God. Usibituma nabivuze umudiho wa hip hop n'umudiho benshi batigera bavutsa cyangwa benshi batigera bitsaho, ariko uyu munsi nimba Bendwick yabikoze nuko asabwa kuba hip hop, siko? Yes, right. Ndasabye mu mukomere amashyi menshi, hari icyo natwe twateguye kuri Bendwick kuri uno munsi. Oh my God. Mbega yemwe tubirabe. Kanditseko unumviriza neza, kanditseko best presenter hip hop in Burundi, best presenter hip hop in Burundi. Amashyi menshi kwa Bendwick. Yes. Yes, akani ko twashoboye kuronka twomuwa kuri uno munsi. Idufise byinshi ariko aka atse kwa yibuka yuko yigeze gukora igikorwa cyiza, abantu baramushimira, siko? Yes, amashyi menshi kwa Bendwick. Ariko ni bro, imbere yuko uragenda jena